Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa miya di imakamentay si sagyang kaya bidyutano. So mga bulew katano lalayon na pupagayan kung mga tutul pumanutulun tano. Ang gusto kasampayan si iko kapupumanutul tano si sangay mga bidyutano. Di tano din mapapanda si iko kapunalamat tano si iko Allah. Orean yan na share kano ang mga bangsa mi sabab ko kapkebube ini ko di tano ka pamanutula ko sabad ko mga tutul apo pengako ko antano sa mga indauan ago po penalamatan namis kano ka pupakagup kano si ko mapia saka pupakaw kitian ko to na ini na kipag-share news isagyang kaya mga video tano. So din so anda nga pito akan rekano nga ya sa bapak pumanutul tano nanapku tano ron sa mga indauan ubedi kalo-kalo na di tano mapelati ko si ko kapupagintaw tano si ko dunia. Kasabapan sa kapa makasurga tano langon mga Muslim. Iman tuwa gawiin na tandangan tano sa matano sa pamamakin gan nagumbuntayan tano kumuha tano ron sa indauan naging kaya miya pikir tano yugs wallah na ayat tano penutulan di iso mi aloy sa Quran si sa suratun Nur hadithatul ifka ini turun ng mga ulama. So kaya tempoy kudarudu pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah radhiyallahu anha. Gingaya tutula penutulun tano iman to gawin na kepakaya mo nasukya panutulaw na gusukya nagatanuron ko mga bendingan ng mga ulamatan. Na di tanu paparomanan ka aya sabab puto na antanuron makapupakakuha sa mga indauan. Papanutul no Aisyah radhiyallahu anha. Miya kaysa ko nagawi si iko kapagati no Rasulullah ako sumasohbat sa katidawa. Nakagi ayawaraan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igiraad na magatinan niya nakatidawa. O di na malalakaw. Napkulbutan yan sumasohbat ya mga karumanian wantaw onong kiran imapakaunutian. Na kiulbuta tigu Aisyah Rasulullah na ayam ya bunut na so Aisyah na aya pakaunut ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sagyang kana na kaya tidawa na mini sugusan din mini paliugatasan din so ayam anan yan nakasapang sa aurat so kapanika betig tano kaperantam. Nana suka gano tutul na si sagyang goto kaya pasaduga tidawa nagyang goto akang belingiran na miya kay sa una kagagawin na dumid ka so Rasulullah ako sumasohbat. Bedin miya takaw pupunanawag saka pelalakaw kambeling kangganat na miya ka pananawag. Na ayam ya tabus wa Aisyah na adna magagdamian na itunay niya ng kuto magagdamian pakasong sa dislatig tano na minggagaan mawa si iko haudaj ayap turuna haudaj ng kuto to na suka betong kor kamarana utap tibal na matibal na awidan na tomi pa dun so Aisyah ay bubetad kamalumiyawat ko mga tao kakagigyong ko to
Itu na inian so hajat yan na tigtano na parasong sa disilo. Nasabab sa giyang kutuwa ka alok-aloka ko Aisha radhiyallahu anha. Na inian kaya pakambelingan si iku katitimuan ko mga tao. Napapangapar niya nagyang kaya lawas yan na lagi dubon miya tatug so salay niyan. Na magaan sumagaan na komya so Aisha. Na pimbubanugyan nagyang kaya makna niyan na salay niyan wando matatago. Dan yan kay mulingin ako, dan yan din magdam sabab sa isagyang kutwa di iniyan ka kambubanog. Nakagiyang belingan si isagyang kaya katitimuan ko mga toro niyan siran gaganati. Na namiya kalalakaw siran. Gimang bunga maawid siyang kaya. Tiguan ko Aisha. Dairan din maylay ubamiya ka liyo so Aisha. Siya po atira ng kay awidan iran na dairan magdam o atauron kakagya sukun so Aisha. Na isa sipat yan na pagtiya maniwang. Kenapa malaika akan bubulosan na. So katatago iyan si isa gyang kaya hudaj. Na dingkaw din kegedam agu suka ada iyan nun. So pinggagaanan iran mawid. Agyang kaya yamanan iyan na awidiran sa dairan din na diran din katawan no ino mga kinudun so Aisha. Anto onon ka anto na ini na daon. Nakagi ako na makaw maswa isa si iko katitimu anggeran na sutig tanwa miya liat tamatan yang ada kaya dingilan yan. Na ako na miya pikir wa Aisha na kumadin ko ka adar pa kakadnan yan. Ka ubairan na mapikir na kasuyan iran. Na si ikon si isa gyang kutwa di niya nun kapnayaw na bedin miya kagedam sa toratud sa upsangutak ya duka weron. Na tiurug kun sa Aisha radhiyallahu anha. Sa aya bu emininaw niyan na kagi makanaw. So isa kumasok baturas kagi kumakanaw na aya kaya bekaran yan na sumambuso Safwan ibn al-Mu'attal. Na mitilimbagak miya kauri ka isa aadat na igira adnam kalili igira adna madarla tawa pelalakaw. Na ayam apia na adna tawa tigtan wap kerikin yan. Ino mga dede miya mangibagak. Na nakagiyo ko na kia kumasuy so Safwan ibn al-Mu'attal. Na miya kya takawan. Na mele niya nagyang kaya mabubutrami iga. Nakagiya limu wallah kaswa Aisha ko dapan kipaliugatan ko kapils kapni kasap kaperantam. Na makikilala no Safwan. Suaya maanan yan na buntalian. Na di isi sapa sa Aisha sa tingin na ibet ko wallah. Wallah. Kasi isang kutwak yaw maarak no Safwan. Na numanayaw din sa taman sa kianawang ko. Na daat tigiyan na miya tiro yan asa tagabu akatiro. Sa sudin sukele yaw no anto na ini na Safwan. Na piyaka kuda yan. Na tumatapad siya Safwan na totoyok niya nagyang kaya kuda. Kagiya totoyok niyan na kahanda wallah malo dumike sa mga sahabat agus Rasulullah. Anamiya umairan. Agyang kutuwa ato na ini na so Safwan. May liran so Safwan na totoyok niyan so emana niyan na Aisha radhiyallahu anha. Aku kuda si isa gyang kaya kuda yan. Na miyaw ya gru so tigtan wa mga maritis. Paguluanan niya kina Abdullah bin Ubay bin Salul o mapur mga munafik. Paguluanan yan. Nananaw man isa na miya magtunga so miya magtunga. Oy. Adna tigi na dita kedaway so Aisha katanto akang udaan nakita bulugang kutua to na ini bebayayan ko dunia danian marn. Napia makalabas din ng mga tawa, mini kekentawa idin, ayamaan yan na so, Aisha radhiyallahu anha, agus ayamaan yan na ini, Safwan ibn al-Mu'attal, naming gulaw siran siya di mapia. Sa taman sa, sudun sumang ada sugu Aisha, lagi do mistah, madasiga iyo, tona ini mada siga iwama yan na so Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kakagi aswina yan so umumistah na tengid minsan wa Abu Bakar.
Na aya ko nadidibitan wa Abu Bakar na ipupengaling gagawnian dinagyang ka iya mama. Na padepen na miya ka panunutulan. Na apya so mga tao na miya bumbaratutul na madaklak ya benaran. Na sukun su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dapat tigu Aisyah ay ini raut sa miya kasaulan. Na su Rasulullah na pamana tetak na mo karna niya. Sa kialina na kurun na tigu Aisyah. Kakagigira miya ko masawalay na miya yung kuto kadali agu giyang kuto makna niya na dedebitan ko kakakaro maka ayat taman na diinggulaw ano Rasulullah na sumulad na sumalam na isi iyan ni masuswa urian yan na lumiyop man su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asanggut masuswa na didin katawan ded na tigwa Aisyah agdama kanon ibu edna makna niya na mau ulaw la. Ngibun kuto kaya salinirakan si kuya maanan yan na dedebitan rakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miya kaysa kun na su Aisyah na miya kiyunot ko umumista si isang uto bubuyin na kagi beling siran na miya balakiran su watao umumista hasomista na piya manintaan ko ni inaiyan. Piya manintaan ko no ay maanan yan na inaiyan na so kung so Aisyah na miya mamsa sa miya kagiraw kon ko inaiyan na inong ka di pa manintaan so tao amiya ka masa ko kaya tidawas isa badar. Ando manekip pemanintaan ka ko. Na aya ko na miya tiro o mamistah na tigyan na hey Aisyah bangka bis damanag. So tutul miyaw lawla apaduna di manutu lagi yung kaiyaya makna niyan na mama, ana miya mo sa adaro Aisyah. Sa tikun Aisyah, da bakoron katawi. Oy, na pianu tulung kun umamistah sumiyaw lawla, na ako na miyaw lawla Aisyah radhiyallahu anha. Na miya kabaling sa walay na, kaya umana nagyang kutwa diderun yan sa miya nga sasakit sa malakasakit. Na miya ka umasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi didinang kutwa di inyan gulawlaan, ang makasalam na sarapu perai na peliubu na ini ang kun kia salam ako Aisyah na pinggagaan na no Aisyah ang kuto opportunity sa miya kagiro kun kudaro dupa iyan so iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba kong kadiidini asi iya ko pasin makatatargi na agusya makna makabaling ako pasin sa walay ka waraan o ka manusia ay giratan tuwa kaya panadan so tao na si ikabu pagendud ko ay maanan yan na titualok sa ka. Kagya suding ka kerawan ko, salah ka na pakerawan ka ko ay maanan yan na loks ka. Nasukon so Rasulullah na, miya tiru yan na tiginaginan mambui kabayakan ka anakan matanto. Antano matanto agyang ka iya tutul tama na kabubenar yan. O di na andra ka matanto o anto na ini na mga loks ka. Itama nakatutun katatanto agyang kaemanan yan na tutulan rakaw mga tao. Nakagyo ko na mako inaiyan na iniyan pagampaganere apian narusan kakagya waraan na kimambu. Lenyo man ka apiad ni kap kebube ita ko mata kap kebube ita ko watata watata na sugagaw o ina na mau una din si kaemanan yan na mga wataiyan. Na ini ang gonden ipaguntod kagya mako ina yan na pangirawa kay ina. Anto na abisang gaya diirakan pamanutul no mga tao. Nasukon so ina yan na isa pa na kararano na nagumasusugata awida akal sang gaya tutulan ko ina yan. Awata yan. Na edin yan diitiroon na tigyan na pakapi ang kaginawang kahaywata ko lay. Upama ko si Irakatano na yung kaiyamiyaw lawla na margna imambu akipantag ko em anan yan nakangudaan lagi duba adem pena kapaka sasay dia nun na nasokon so Aisyah na ayam yatur natin na subhanallah miya suti wallah upama na kiraon rak na mamanutulo mga tao upama na so mga tao na kepikiriran rak na penggulaw la anak na na gumyuro ako akwat tigyan sa miya babasa gawi na kaguro ako busa taman sa kiapita anak ko. Nakagiyakon ko mapita.
na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sang kutwa kanan na yun yan sa adna iwahirun wallah adna miu mauna pandu anu wallah penggulaw laan yan sangga iya kaya tutul agi karuman yan na miyaki musawir kon ko mga sohbat yan si iku mga sisipag yan nun ara apa mana mini pelumam kayan so ali amiaritaniran nagumya ka mungumpen naguteng diem pen minsan ikadua na so Usama tu ibnu Zaid so Usama na hibbun nabi ay maanalalag na gue ni kuda misa par so pangadaptid na adaptid Rasulullah so Zaid ka edne ptelu ko Zaid na sudun so anto na ini na Zaid bin Muhammad na nasi ko kini sapar no wallah si ko ka pangadaptid na ayadin abiyelu ya wallah to na ini na tamana na sukaru mau Zaid su Zainab na piyakin de nun wallah na sukian de ini anun na piyaki pangaruma ko Rasulullah na so Usama na wata na no Zaid na tantu ap kebube anu Rasulullah ka so mga Quraish so mga syuhbat na igiraad na imagampit ko Rasulullah margen na si ipupakaw kita si iko yamaanan yan na Usama tu bani Zaid na sumiyong kiran so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyaki musawir miyang ni sa musawir si isagi ang kutwa dua kataw mga syuhbat sa tigya na anto na ono nari ikatawi niyo si ikuaya maanan niyan na karumaho. Anto na ono ni katawi niyo si ikuaya maanan niyan nakapugintaw niyan. Nasukon si Usama na yabu miya tiruyan na tigya na ya Rasulullah. Suwaki so darudu pa aka Aisyah na mata anaki ada akatawiyak nun ay inunta si iku kapian yan. Da akatawiyak nun na buid na kalalalungan yan. Ayaki akatawiyak nun na miya kapia-pia. Supman so Ali, nasabab siyang kutwa, karangiti yan, uging kutwa pamana, mawaroma ma. Na iya ko na miya tiruyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinading ka, ya Rasulullah, pakapapanadiya ginawang ka. Kaso mga ba iyakin na madakal kapsisamilian ka. O ay manalalag na, uba pan miyawlaw la, ad nakabubnarian. Nading ka awid na akal ka, madak lagi subai. Uway. Sukman sa Usama na atin bigyan na tikina suwaki sukarumang ka na da kataw na kanun na emanan yan na marata. Na sukun sa Rasulullah na ayaping gulaulan yan na sudin sa mga sahabat na ayan yan din tenimu sa miyang nikiran sa ayamanan yan na musawir sa tikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahay mga Muslim, malunyo ko na rin pandapat yang kaya tutula penutul no isar kita no alumiaga daer kita no. Aso karuma ko na wallah kada ba kanun katawiya banyan ulawla di mapia. Nagi panaging kaya penutul no na mama di mapia na mama ini mapiarakan agudid na imakada po sa walayakan. Inunta na pada ko niyan maanak na ba ko pupakasunga sa walaya di ako niyan mapad. Nasukon suma sohbat ko kagano tutul ga dia mata sangko tua kia paka dedem pawairan no man isa nang bereng-bereng na pia manaro yan sa aya mata taguun na sumanga katiru ama kapupuon ko pamikiran yan taman sa adna mitiru dia kia giang kanana mama pakapuon na kanana tutul na usiir kami pada mga Khazraj na ititirami ulunian na usiip man pedko siir kami pada mga Ansar na usiip man maptoon ko mga muhajirin na ordiri kaming kay Rasulullah kang gulawla nami ipatutap gulawla nami berang-berang na miyamangi musawir romani isa ay pakaperan sa ginawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapuringan na ang harisi ingad man na nganin sa ginawang ka ay matututulan na darudu pa ka nakagi so Aisha na miya kang uda na tanto malbuda kap ko yagu tutul kakagitan to kang udaan sa Rasulullah kang udaan sa yamaanan niyan na Aisha radhiyallahu anha. Na gitu imiyaw lawla sa sukun so anto na ini na Aisha radhiyallahu anha na ded na banyan di imimbitian o kundin na kiyaw manumana na giyang kutua kapapagetinian kaniwangian na tao na kagiyaw ko na itu lima suso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minimbait ko mga baik ko mga muhajirin bato na ini na mga Ansar sama may paguntuda iyan
kakagi gira adna wida akalta na isa amal unkap kebebasina adna mi pag-ubayta. Na miya kaumakon mambu agyang kaya antona ini nasa inimbaytian na diisiran guru ka sa makapianian aginawa wa Aisha radhiyallahu anha. Aso mambusu Aisha na di guru pengguru ako mambusi isa gyang kutwa. Kagagdaman yan no na tandaya miya kasaulan na mimbubuko yan agyang kaya tutula di mapia. Na apia sokaroman yan na dini di mapia di niya nun kindulunaan. Na si atigyan si isa gyang kutakaw unto dami na miya kasul debed su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akembud nuto maulawla na derakan din pagipaguntuda. Maana derakan din pakimbitira Nakagi ako na makauntod so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumiyabud sa dua kalimat syahada. Maana abiyatiro yan so asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Na urian yan na tigyan na kay Aisyah. Sabnara ini rauterakan su tutula manaya-manaya din. Giyang kutua tutulan sang kutua di mapia. Giyang kutua tutulan nakabukagan. Na amaya tigu Rasulullah kabaskana sotika aangias kasi isagyang kanan na tutul na sudin su Allah ipakaangias sarakaon. Ugaid na opmano ba piuram yang gulaw lang kaagyang kanan na dusa na tubat kasi iko Allah. Kakagi mataan na suoripan na igira at tiyari maiyan. Agyang kutwa karibatan yan. Orian yan na mitubat si iko Allah na pakataubatan ng Allah. Na kagi ako na makapasad. Suwaya maanan yan na terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukun suwa Aisha na did na miya benggatangari yan. Sabi din na miya tatagang kutwa luya na pupungaw ulog. Na di mamimikiran na dati na maptiruakan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya miya maguno taatan tuwa kang udaan manguday idad na madakla maptiru yan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kung anton ini na tama na miya tiru Aisyah radhiyallahu anha natigyan na Emiatiru Aisyah radhiyallahu anha natigyan na kangudaan na kuwatan to kenapa nuba madaklap kebeti akan si iku Quran ugaid na sabenar ini raot terkanu sumanga katiru sabenar mianegyu sumanga katiru apan tagrakan nanana piangim benar yung mambu sabenar atiku Aisyah radhiyallahu anha asakan na ang yasakusan. Maana adi benar lagi yang kanana kateru ay ito tumparakan. Sa sudin suwalay maana niyan na siya ko din pagapas si iku Allah kas kagya katawan niya na mata anasakan na dirakan mana nama agi yang kanana diranrakan diterun. Agu utiru ako rekan wati ko Aisyah. Aso daknanan manggulaw la. Akatawan na wala ada ko manggulaw la. Na di ako niyo bupaging benar. Na opmano tarima ako. Ami yang gulaw la ko. Nakatawang buo Allah aangya sa koron. Na sigurado paging benar niyo. Uga ida tigura Aisyah radhiyallahu anha na daadu madait amap tiru akan inun tasumiyat tiru Nabiyullah Yusuf si iku kiamar genirun. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasipun. Tumatigyan suka sibar. Ron matatagwag yung kuto emanan yan na mapia mataan na suwalla na ron ako ron pelindung na guru na ko ron pagapas kung ani na itugas ra ka na mga di mga pipiya. Orian yan nati ko Aisha na sumyong ako si ikuy gaanakan naminiga ako ron sa tatarima anakan asang ko tauras na pakaapas na ko buo Allah kakagidid na ba ko katawi si isagyang kaya ni tempura kanong mga tao. Na si atigyan si isagyang kutuwa kay iga akan na mandidingan-dingan na kang buo bubuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakitagin po na wallah o di nanganin sa ni mitaling umaw na pakisabutan no wallah adad na kabubenaragyang kaya ini anto na ini tempura kanong anan yan na mga tao. Taman sa bedin miya ka umaso Rasulullah asumisi nga
na aya pagam-pagania matiru yan. Kapipia ginawa. Sakya pa kapia ginawa Rasulullah. Sakya tang kedanianun sada akabu benar ututul ay ni tempo si iko karomanian. Ni ako na miyatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina kaya Aisyah. Sabenar apia ka angyas ka wallah. Sabenar alininding ka wallah. Nasukun suina wa Aisyah na miya kagirawa. Miya nagkaw to ang kuto katiru Rasulullah. Ganata ka. Nagong kaalawa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabab sa giyang kutwarata ginawa ang matatago ko Aisyah. Kaya ako na miyatiru yan na tina. Wallah. Ibet ko wallah. Kadiya kong ganat. Kawai. Dia kong ganat sabi ayang ganat akan nakagiyam yakaw maso Rasulullah. Aku da penalamatan akan aku pudinak na makaliw-liw si ko wallah. Askan yang bu imya ka ang yasrakan si sagyang kayamanan yan natutula di mapia. Dito inu itu nu Rasulullah ang kuto ayat. Aminit talingu mau Jibril alaihi salam 10 kaayatan si isa suratu antona ini na suratu Nur ini punjang uta katiru wallah innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum taman din si sagyang uta ay ka 10 kaayatan na sudin sukya yang gulaw-law to na so Abu Bakar na miya kapia-piaw ti puso amama na aya ada tiyan na so pakai watak niya na so mistah na penggestuan niya di niya nanan gestuan mama na langu ami pepenedun langu awida kalian nafsul bin Abu Bakar na ipung kuncang kota kini turunang koto ayat na misi sapa din so Abu Bakar sa tigina wallahi kay pun iman to Nagyang kaya pinggulaw-law mistah. Aaya dem panamiyago na isa ka pepenutula sa di mapiak wata akan aswa isa na genekang kud na kisa ded na barakan makapo na salad bu sadayon. Abakan nun ama ananian na apkiyugu pa. Ito ini sumpat bencang uto ayat ini turun si iku Abu Bakar. Ang kuto wakatiru wallah wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah sudin sukian ger Abu Bakar namiya kagirawa mata nasakna tigo Abu Bakar na kebebe enak na karila irakin Allah. Ini turun ang kuto ayat ko Abu Bakar sabab sang kuto kiasi sapa yan. Nakagisu Abu Bakar na daalawanan ko mga sohbat abas tama nagi na panduan agulalangan na palapalaya din kaunot din abang di ka baun kandi ka inukyab tuisa Abu Bakr as-Siddiq kas kanya ni paganay maka pangimbenar ko yung ananian na mga tutulan o Rasulullah ko yung ananian na kaya nabi niyan na ini sarta un Abu Bakar na sabab san na dia kendin na tiyan putulan sadayon sa diya kan kipangaling gagawin si kuemanan yan na mistah. Na ipunro nami ada ang kuto tutul abituan sa hadithatul ifk tutula kabukagan aayad din aluminin dingun na Allah subhanahu wa ta'ala aayad na miya sugat ataro-taro na sudin sa ummul mu'minin adarudu pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa Aisyah radhiyallahu anha manguripin wallah malong ka man gede-gede agyan ka na napiano tultano. Mismo so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaya tempuan so yung maanan yan na darudupa yan. Nagyan ka na natutul na tanto din kumadakal ake sa gabetan usanan daw. So Nabi na kenapa niyan di tatarima paparati akapiyaw darudupa yan. Nugaid na sabab sa giyang kotowa sulang wanugalbak nasi inian pupasudin kuwaga mawallah nanumanayaw sa wahi amit talingu maun kapakaanyas ikarumanian si isagyang kaiyamanan yan na mga tutul adi mga pipiyah sumambuso Aisyah na kasabut tanuron yung tanto niya na kalubay na sabab ko kiyang biitian ko kang bilang ataw nadami kayang sa tawang ko tatutulan nun kaya miya tampar ng ko to akabilang ataw. Malong ko ako nang geda-geda usi mi pantag ko betatir mi manto. Karuma ada to. Wata ada to amilionarya wasaslaan. Benda ki kapulangi sa tao. Benda ki mamanarod.
Na so Aisyah na sabab sang kuto kata tarima niya nun sa benar ko tutulanun adi mapia. Na miyaga Pasko Allah. Sa ayat pinikirian na sudin suwallay melindingun. Na demam bu elawan yan abantugan ay ni bantugun wallah. Kukya pakasabar yan. Akia turunan sa ayat apan tagbuku Aisyah si ikiran ambeta sabab sang kutak ya pakapantangian. At taman sa dayon sa dayon. Na umantano lakatan sa Quran. Nak mabati atanoron na sukap bati atanoron pen na pupakaku atanopan sa balas. Naginan na pirmiwanan si Ku Aisyah. Si isa giyong kutwa kaya pakapantangian. Pada kesagabetan nuronan dao na so maputi bangala na miyak itu ada kat na miyak kalala kap kailayaw. Ando man ti kaya para tiyaw no mga tao. Agibu kailayaw sa totuyok no Safwan ibn al-Mu'attal so Aisyah. Akatawan man so Safwan. Katawan so Safwan ko kapian niya ni kapagagama. Kasasari giru no Rasulullah. Nakatawan mambuso Aisyah ko kapian yan. Darudu pa o Rasulullah. Upama ko ay tomo toyo ko na marata yung warna kapakayaan na matagu ko manusia di mapia tutu pamikiran. Lagi dumambu Aisyah nakagigiin na ayam maguunutan ada abo na pupengantokan. Oway ago kalit akia pakapagunuta iran. Na miya wiyagang kutwa tutul. Puun si isa giyang kutwa. Uluan ng mga munafika, katawan ni rin din na aya dedebiatan yan, nag-iidi ka pa kang bubuno ako di pumbubuno. Nanagiran na kainanan ko mga ingitinwa, katawan na kad na apoy mudulang kutwa kapupo na natutul. Na apia pa na aya di inian panutulin ng kutwa, da minitilang kau na di mapia, kalang wagalubog yan, nalangon mapia, na magaan sumagaan na piyang imbenar ka. Uway, napiya ka mamasaw to. Na lagi dagiyang ka na ayamanan yan na miyaw lola. So igira ayam ya manutul na giyang kutwa bukag. Yang kuto ayagal bukian nakadilibir sa di mapia marete sa tigtan watarmi mudul. Napananang gilaing kay bangkap kebemberang kota tutul. Kasumara ta tutul na miya kaganggaan nakapeladladian ko magingad. Ugaid na sumapia na miya mamsakurunam maragna di iruna di inian kasikat ko emanan yan na mamagingda. Na mga padapena kekuatan usana Induan upa makukutan ron sa mga induan si sang ananapian lutultano. Na ilan yung man nagyang kutua pinggulolo wa Aisyah. Oay, badin miudas ko Rasulullah. Sumambuso Rasulullah. Na minsan panaad na miyang gulaw la maanag at tutul adi mapia. Na dan yan alina so ayabuin alinian si ikudarudupa yan. Ang utaw pa mako si erkataro. Ang utaw kasuswitian. Na so di inianon kindulunaan na miya kapiapian. Na miya ka umako inaian. Ya, so Aisyah na ko minua ko mga tao sa mitmu sa wira yan na pakapiaw na ginawa niya. Nagira na problema ka. Na bangka ko advice ka ang kuto, advisor ka ang kuto kebinasa ka niya. Si ikapagapas ang kuto mapeka pamimikiran na ailayan ka na baka niyan ketipoy. Naroon ka pa manutula ka mapakapian niya na ginawang ka. Kung ka mambusa advice na, baka ko sa advice ang kuto, di tanto malaka sa sariging kau, na kapipikiran kau na kapakaya katipuang kaniyan. Kapakaya matiruyan rakanang, kuto agalabo kay paka ikabinasang kailan yung mga Rasulullah na madakal sa mga sahabat. Na ayakin wan yan na advice yan, nagyang kuto ang mga tao. Api apa na kanaba mi itong kumya makalala ko mga tao. Na kadya katawan niya na kisirigunan ko tuwa pagtiro niyan. Agub tiruan niran sa benar ang magagdamiran. Na naska mabunigira na bidakal ka na apya kigiyang ko tawa ka na pakai mo sangir ka. Kakapakaya ad na ketaguun amapi apamikiran adi matagu si ikuemanan niya na sa lakaw. So mga palagi din na mga indauan ayamanan niya na miyakwatano si isagyang kaya at tutultano apian tutultano mapunto ka. Mga padapena miya nga sasagabutan sana mga ndao mga oripan wala sa kanud ni diiron na pamimikiran na suwakiso samuku ke rumai na wad na kapkagagaon makaliuliup manigira tanto amin taralo na dirun pa mga pedso maday sugumbala may ilaing ka amaga iyon su dua kataw na di ka nakipupamangpad. Lain yung man su Abu Bakar Aguso karumania. Kaya tama na pinggulaw layran na sumyong
kagi Yesu Aisyah na miudat ko Rasulullah deke pasin sa walairan napi ka deke iran kena ubeed na pia manero iran na mga giraw manaya ka ayat yang pariran na giyang kuto ayam ananian na kananaya wairan si iku order apuun si iku Allah si isang kanana miyaw lawla o wata iran na so Aisyah na miya kapantang siran. Hirapan pun mga oripan Allah miya watanwa induwan si sagyang kanana pianutul tano na sukay importante o galabak ko kapakatin ang kau. Di ka panguna ko na sa galabak ading kapkiyan sa yamanan yan nakapian yan. Na miya kauduk-uduk su Rasulullah. Di ko masuk kabat sa kapupagi mo sa yang kiran. Why? Pada penainduan siya nang utwa inupusan wala sang kutua mga ayat ay niturun ko Aisyah. Kuoriano kaya pakapamanaro Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Igiraad na din ka di ipangaling gagaw na ubang ka tepedah. Bangka putula sa punang busa kagi adna miyang galibuk yan raka di mapia. Wah, lagi din naging ngayakap siya gada eleksyon. Nakagida niyan buto isi giraw. Tipedah kendanan. Adem ba na mga masa? Asuk ini nga di kindulunaan ko tao na kailangan na makapagaling kau. Ay barat yan pa man Milayin ka din ko tunganayin ka, ginawain ka. Sumiyagadang ka eleksyon na piyakatirukan yan sa mga kabukugan. Piya manaro yan sa mga sekretong ka. Nakna bang unutuk pa kau nuta bang katulakan. Baad na gagawin ko. Nugaid na pagiktiring karoon. Kati perumanan nakap mamperuman. Adem mana maulaw na ikidiin yan rakap mano to. Aya Muslim na di ka pa kay baka mato ka ni pay ko sa tima nagirib sa mga dua. Na aya mapunto tanu sang kana nakatiro na. Giyang ko tuwa pangalinggagong kakutungan na yung kana. Bangkat tipidya. Inuman isa hikmah sa suka bagay sa diakat na pad ikawalwa sinip. So kapakaw kitaon ko amila pupuni mo sa diakat. Kaubon matagu ang kutwa kasi sungkay. Ubon matagu ang kutwa mapamikir ka inwa imanga day siya ki ini uman ako din diakat na begang ko sa diakat. Na orian yan na iman to na diya ko niyan tidman. Na pagkaanti uruto ko balas ugalabag ka. Nagyuto pagpakaw kitan si Ikwamil. Naginan so Abu Bakar nasabab sang kutwa kaunutan yan sa panduan si Iko Allah o si Iko Rasulullah. Nga minsan pan minibulog sukat pero yan. Ad potoleng kudna kiso pangaling gagawa kan rakahay mistah kamata anadang ka anu guni kapede ka pena iya romi ubak akat tiru kuwata akan. Nasudin sukian ganyan sang kutu akat tiru Allah. Adi penggulaw laaw isarkano abigan wallah sa kalbihan agu limo. So banian tepeda so pangaling gagaw niyan si ikuya maanan niyan na mga tunganay niyan. Si iku mga miskin. Si iku ay mana niyan na mga muhajirin, si iku lalang ko Allah. Aman sang uta kapos yan, badi yudi kebebe, ya tigul akarila angkan Allah. Nasunjuk yan nagawa Abu Bakar na amin isembagin na, ya Allah na tantu akan dinap kebebeen so karila ingkarakan sa. Iman to na biyawi akan so sapa akan. Sa ayay siya pa akan, na dayon sa dayon na dia kan dinagenekan so kipapangaling gagaw na kan si iku ay mana niyan na mistah. Naginan ni miya kalala. Amya kuwatanusan ay ndauan si isya yang kaya pianutul tanwa dingkaw nakipupakaw nuta so mga ito ang mga rata ginawa si ko kipengaling gagaw na kasi ko tunganay ka. So saka ka papanadani man to sa miya kalalawi dakal. Pikiran ka ang kana na miyaw lola. Anto noon mga day imapembetadu tao. Opa mako si erkanan miya betad. Agim kana na tende miya kasaulan, miya kalabi saulan. Na mi pamagitug akatero. Atutul adi mapia. Si iku darudu pa Rasulullah. Aya din na kiapekta duanian na sudin suemanan yan na pagingad. Pikiran ka pagarya, au ka papanadi kay manto. Na sigu-sigurado. Mapita isa gawi. Na pakaw mabuso sinar walungan. Kapakatiyang ka din so kagagawi iko kalilibutang yan. Kakapita na sinaw ang kaiyalungan. Naginan so kawiyag-uyag. Tigwallah inna ma'al usri yusra. Mataanat itundug din wallah. Si ikumargan suwe maanan yan na mapia. Naswawi da akal ka, dingka peka ang daatan to, baka dan besinga. Kada mana kiugu po kay ibika,
Da kiugu perkau pedisan nganin sana di ingkang gulaula. Yang utaba kadin tetenteng na dingka di pagi tangan suawi da kan tuma ped ang manggel beka kami bulung ka sang uto kata tenteng ka matugu-tugu na biteng ka bedna salah kau di ingka mapamanaro. Pepemana metembeng kasih ko manan yan nama pia. Ka insyaallah na perkau mabuk. Sulimu Allah. Na sokai inamang ka kulimu Allah. Na pepeka ko kasampan sa balas. Kapadanan ko pananarig kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mapiarkan wa kapipita lang wa bangsa ko pangninta. Kaya sa gugudan tano, naguad na miya ko tano pumanayin doon. Si sagyang kaya mapuntok apian utul tano. Ubaid na karibatanon na mapanrakitano Allah na inuko nakakapakaya. Mandag tano bui ko mga pada mga ulama tano. Kalalayo nira na imapupenutul. Ubaid na mga pipiyaw na pangning ko Allah. Akasabapan sa katorotano na gumabuhat mapilati ko tano ko kapupagintaw tano ayamala na mati mo tano si ko surga mi pagpadetano so Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin aguso mga sahabat na mala na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pupenalam namis kano walang wabang samia laleon kami di mentay san ki hakim anungkar sumanga tagamunay ay katoy koron na umantano program na ipag-iriran si sagyang kutuwa FM iran san sa munay. Salamat sang kutuwa station manajeriran yung kutuwa si Ustad Samsuddin. Kalang-ulang niyo san ay mala na sumayor tano sana di dendrorotos na ko di niyan kanggal baksa mapia. Masyaallah may lay tanong tantua miyakapia. Kapapaging di siya kayang tanong amunay. Miya kaysa ko san may beraka gagawin na lumalay ta ginakarsada. Salam rakanusan, mga imunay na pumamagin na gudi na di mga muntay. So siron na sa isagyan ka na FM iran. Salam rakasan na ki deto akabugatan. Paninta mapipya kanusan na neno ko naka soji ka sa na makukuha ka bu. Malululu masaan so kakanga. Arya no to solutan na kabugatan na tanto ako niya na ikakadalinde. Gunda ko niya na ipakapamisita sa Manila. Salam san Syekh, panalan salam. Ang makapupuon saya ko mga pagaringa sa Makkah. Salam kanusan sa Makkah. Si ito sa Taytay Rizal, ang uta si Kwan, uta sa Makkah, ang uta si solutan na rumapanat. Ano bag na kanda na yan? Kaya mimuntay pa na ito kakakanator ni Alim pan si Isa Ibrahim. Salam rasa nagi Syekh Rahania Sampau sa Davao City. Masya Allah. Ira na kibumperta sa Davao. Nantani mapakan sa durian. Breaks Adyong Sultan Adnan Nubay Sabatuan Padu Kamsari Linog. Assalamualaikum mga piyapipita. Ginguog City Misamis. Ginan so papuntang Butuan. Mintin ako siyang pagpakaukit. May ni Pangka Amina dito kalan from Tapukan na napublina na Tapukan. Inukasan mga baling sa Tapukan Amina. Watching from Jeddah Amna Agino Jamila Ampa Khadija Grandi. Salam rakanusan lang katayap nang unto pagyawatan na kana Madam Haji Jasrin Malik. Salam rakanusan sa miss you mga apo akan sana mga tatay da mga wata. Abu Nabila bagi so paduduy. Adnan Anwar Juhaimina di Makota balasang wala maperkano sana pipita utop na utariak na si Salah sulka ko group chat tano ka na rehlatan Amir Hasan Batar salam rakasan na kay pagariku sa bubungay lian Pel Saud katayap na nga sa pagariak na miya katay-tay dedeto malay serbisyo sa kapagintaw. Amin mailaw subu-subu agi nga emya katay-tay dedeto ama pasangi kasi sadka. Mga pamangku iso jika sak na mga kasandagan na Faj Abdul Latif kasandagan na pure na miniyam ikiatusan na umbin sa kapirar ka ko sa nga pagariak na si Amin mailaw subu-subu. Pangnintabad na imamakalaba kami ang makapasa-pasa nga ikuan kapangungupan. Kagi ako gagawin na man ako mata na di kerata gino ako ka madakla pupa ka umarkita no pupa kiyo paduman na miya ka catrak na dua katawa malagi din sa widakal way kararagnan so isaw na wata ailo
pianutulian ang uta buhayran na siran na magaryari may sacrifice adna miya kagenekiran kapantag busa kapakataro so isa na buka ka arna nun na kaumatigin jokan duguna ng bida na miya importante graduate nga siya nga graduating na uba kung kau natigan kau gupialim na kaya pamito anak mo na tigang na bakor ka malaki yugup na no kasi itap pagapasi ko Allah na uba na keterang-terang ron sila ka na o anak nun so jikas yan o di na uba na mangilay tano sa jikas ugupan tano kaya pengira orang na ngutay sa na ubang kami post na pananang gila anak no ba ya kabati asi siya nga ya di tano kapag live na ba adam penaped ama kaliw-liw si ko di tano ka pamagduway sa mabali saksi tano si ko alungan na maun si Jamal Abdullah salam rekanusan tapunutuan na miya bati ano to sansa ko tabat og yung to dato ang na lalayon ra kan mo pamamaginig Haji Akil Magarang ariyo to ina ak na bay na mato akong duba sa kanya ni ari-ari o adna arin yan pa mga mbutaan sira na unto loksamia ginaya peliduak na Sultan Sharif Magarang miyaw na mayor sa butig Asisa Akon Arsad Makabato salam rekanusan miya kadang lagi ni Bukhari Bauti Kamal Husin masyaallah miya kadang lagi sumasubay-bay Haji Salma Batalo ayati kulay maganda no man matutuna na so sertifikitar na siya pangarang kepian ngadaran makwa Jimuel Arligi Bukhari Bauti Akil Nancy Manda Sansa Rodriguez Rizal bakor kanu siya mga pemisita na ko niyo mapagana pamati anak na din Habiba Marhum Syar masyaallah salam rakasan ukhti Imtiaz Rubil Bashir Al-Zahra nah ini mga bangsa tano yang demannya Asna Imam Laginda Abbas Muhammad Jafar PM Hanifa Jamail Badriya Pes Abdul Jabbar ya kadang-kadang kan Nordin Jeli Agunda kau tong tay paga kana salam rakasan ipag Mahid Bunsa darudupa utang tua doktor si Abu Muain paninta mapipiasan pagariku salam rekanusan guru kami Al-Ikhlas Nasiba Alawiyah Haji Nafisa Belindung Al-Ikhlas Saipuddin Dato Bangsa Bay Saranau salam rekasan Insan salam rekasan Mambu Nur Hamida Batar Salah Rayana Aladin salam rekanusan Salina watem manangaya Arya na Uwaya so mga marang-raranisan Salina usagiran si sang tua darpai miona IBC Faisal Delupak sirana derudupa si Haji Rania salam rekanusan Haji Rania bahkan udi menteng langu-langu ni siapa ni siatiko nah adna seminariran roo amay kwalungan na Sabto raya nau Sabto kapipita pagomar kanwang to mga banto niyo si Alim Zakaria si Alim Muhammad Rajal na lumarpatan ron kantanok pagkakuasa balas bendenan umanalungan na kami sa nga na seminarira ay umanalungan na Sabto si tapanay Hamudi kalangulangon ni ubad na da kanon mabatya kakebube na napamati na langon ka malalaya makuron kagwin ni na programa tano sa diksis kina so salam ko pengampong alitan no kapalantiga sa salam misaba pro na insyaallah napsumpatan tano bu ang kaya mga tutultan na inokap kumint ka no bu kung umiyog si Allah na pangababati at ano bu so mga request tiyo mga tutulan ko Khalid ibn Walid so tutulan ko Khadiji Abu mga lalagi duto insyaallah na yung kaya live tano na matag tano ron na ikapakaragaya kaya pipik yung tano na beluin tano ay ada tano man ala city si ko kapipita na nayon tano ka na di tanok man mapanutul insyaallah na mapita ko alungan na jemaat na napipikiran ko tutul ari para dugan sa mga tissue mga to na ini mga pistawel ay punisinyo ko iyo kakepakai dia kempen mapasad manutul no manisar kita no na makaguro keranunan ko penutul tano panita mapipia tano na betanurun din kisampay balasan kanulang Allah sa miya kada dalam pia lalayon suka pupenalamat yakan rekano ulalayo niyo di kamuntay ko mga video di tanumbelan mga live tano sa ubed din amapia mga indauan
Amya sa gabtano si na baluin tano to mapia mapaganimat tano ko kapagintaw tano ko dunia na malana si salungan na mauri. Ubedem pa na mga karibatan na maapan rakitano wallah. Ka mga manusia tano adar pa o kalipat na karibat ay di tanong galapakan na sudiyang ka o kagagatano. Panginakan ko Allah. So pangasasakit rakitano na pamakatagasan wallah. So miya nga wafat rakitano na mabaloy so mga pakuburan nila na padkukalamalam o surga wallah. So giir ketanong didagang na pa makalabalabaan Allah sa mga pipi, mga halal, mga sukatan na miyuyagiran ko pamileran na gumiyugupiran ko kikararaganan, lagi dana na so mga datur kita nung nambalo yung mga pipia deto. So kaden den tanud na paleta nung mga pipia, malana mati mo tanu si ko surga, api ayabu kiyugup tanu ko lagi day, na uba ko kepantag ya kapataya pagarinyo, na ubad na miya ko anyurang na mga ito ang mga indauan, na mabalo ito nda una gutuma sa ubani keneg amiyaw na mo faci Abu Arham api agi buki pemangnintan orang ko Allah apakah surga anu Allah mapadekan ko saksi akan si ko alungan na mauri timu-timu tanu Allah si ko surga paninta betanu den mapipialangon selam nakan sakano na bupekimbit nakan sakano bukman insyaallah peruman mapita ko lagi deh mga alasiti insyaallah na kita taros tanu buik agu gira lagi deh ya mga daun-daun na abang ini o kepakayaan na kipus tanwa mga rails tanwa kekuan sa mga indauan mga video insyaallah na mapasadar na ina mana ay pustan wa kekuan tanu sa indauan insyaallah pugup kanuron na mamakatoko kumatongan na itan sanggi bu salamat terkayon rekan ulangon nagulangon akan sakanop selaman so pemakapi merakan pemaka komen amberang-berang adinian teron masyaallah balasangan Allah madakala tigina si ikom yang on araw na tatagutan sa istisyon na pemamagin degentan wiran din na kati tigiran na miya kaprara o tatanok man napaninta gid ni matatata para pipia ginawa bala sangan wallah sanggi bu salamat so wallahi diin ka ko balasyan rakitano sa pagnintano wallah ubed na matatago ang mga pipia mga kabarakat si isang kaya gawi natuki dan tanon yanon ubu edem man ang mga tiuba ay tutumparagyanon awat-awatan yan rakitano sa isang biyanon na sumiyaka pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.